toi whaatala whātolo tātua tunu ule o ngā te tono nei fwoi vai aso ngalue, usi mai alo whaafonga sis fwoi whaapoponga, o nisi o tala I meolo te tupula tātua tunu I Sāmoa. Au yeilea tunu ule vai tau ule El Nino, wa a fiailo na si o manga, le tūlanga le mātūtū ma le manga le mutia, le fwoi wa whaailoa na mta inga le pūlenga le swāvai, le whaonga te tau ma le sefe no le swāvai maua, a mese la vai no whanga le tala whantai I a pia, o lo le lifa ye wha maunga le tele le swāvai whaonga ina, le ngato pisinesi ai whaapena fwoi le to tele o le atunu wau ma wai, na visiri Yesu ya le pūlenga o lo ngafa ma le mātai tuwino le swāvai le taulanga, na o la whaailoa ai nisi o a fianga masani vai tau whaapenei, o le uti le swāvai maua, ai au fwoi na palasi te tele timunga, wa a fia fwoi le swāvai mama, a matamai le tui sa e vai lele, se ia pa ia vai tele le tui sifo. O a fio anga tu taulanga, wa mai a wha mamai na le swāvai o lo o whaonga ina, ma se whaalapo tonga le malo na a matamai le awhiv se la wiva se fumal tolu, ai na toi wha wina wha le tula fono, e le tausanga lua fe mal tolu se o mai le so. Wa whaalawi tele ni tanga luenga o leo lunga o penga ta wha ilangi, wa maua mata o fia le li o Pacey Baker, le wala tatu le masino sa ilia e leo. Ina ua whaedo ane e na mamano le atunu sa fesoa swani ili matanga luenga, le no whanga na vaaya po o au mawai. Wa maulia lea li e lo na ngau ia wha malosi o le ato se tina mai saina, na nga ia wha atau ili fale o lo lini mo to tua, ma wa wha mao ne fo ilo na mōrianga, ilo na to e sea leo le se leni mai le pampen sinia le alam pisinesi. E nisi o wha mau monga mtanga renga o leo, sa anga lue mo muai o ia le pampen sini, ma watu watu le wha masinonga I le lua vai aso lumanai, o le avala awe lola na mata aupo e tu lai luma o le wha masinonga. O whata milu asia singa minista o mtanga renga te tasi, I o lanto ofisa au tu ma le au ngā lulue o lo whai ngā rengai. E asia sia ma mante tuwina la tu tiute ma ngā renga wha ngā solo, to e tuli lompolo keti wa mai o na wha ata atatia, ma tui nā tu le wha ngā solongo ngā renga masani le ofisa, pe ua iaise amatanga wa wha atino. Wa ngā isa la whaile se singa le fionga le minista o mtanga renga o wha atu angam whai ngā whaiva, a toai ma le sui minista ma le ofisa siri o le mtanga renga, e a sielo la to ofisa au tui san lolonga isa vai, ma toi wha amanatu ma toi wha maalose tuai le fionga le minista au whai ngā renga, ina ia tāwhi maure so tanga wāwāna lata ngā lulu e whaatasiai, ma le au whai whaatoanga ma le au whai whaiva le motele sa la whai, ina ia tau sisi pe le tūlanga poloketi o lo tu ina tu mole manuia lau tele o I la tau o lo ngā lulu e, whapena fo I a vanoi mawai wha manuianga, mai pa anga o lo ngā lulu e whaatasi ma le mtanga ruenga. Mai o ase singa lawa I e tasi, ia la tau fo I mtanga ruenga, ma au ofisa o lo ngā lulu e ai. O lo wha awau o na fisoso ni mai le malo o Peritania I le autostala ma le au wha asala lau le atunuu, ai mai se fal televise ma le tio restala I le atunuu, e fisoso ni le wha atotonga ina ma le wha fawino nisi o mea whai ngā luenga tuai, ina ia wha awau pe la asia se isi la asanga I lunga atu, o le wha tinonga le leo ngā luenga le autostala ma nisi o le au wha asala lau le atunuu. O le fisoso ni wha awau o Peritania ta wala mai le BBC Media Action, le foi wa fo ina ini me poe anta fau se tai lua ma nisi o mea whai ngā ruenga, e le ngata mo le TV tasi, e wha pia fo ili me Mother Pacific Media. O le komisina Peritania Samoa ia Andrew Nethercott, na ia fo ina atu ia mea whai ngā ruenga tā ua, e le pursili o le ofiso whaasana lau le TV tasi a Liz Ahi, ma le pule o le me Mother Pacific Media, ia le pale tai tosi tupua. E lua se fule moli maule ua wha mao nio mai fo en wha tautoina wha tu la fono wa tofa ina le wha amsinonga I le masino Februari le tau sangfou. E wala au taito tasei lan tau lumo le wha amsinonga e le mata opolo tua ia ile taitai o le atunuu la au le male topolante wa Fose Schmidt e lo na wha o ngai na leo pengta wha ilangi e wha awala tuai ni wha amtalanga tau wha asese. O molianga na fua mai I ni tangi ania li leo se to lua,
A toi ma se fai pisinisi Sāmoa e whaamautu i Aotearoa. O se mata opo wha se atu le whaamsinonga mawalunga, e na wale mwhai ona tau avel whaamsinonga wha tu malo, o no so tanga e whaamsino, a nga ia i lantolo whaurulu i eilea mata opo. Peitai no whaamanino e whepulea i Amperosa Roma, e leo whaamania ina le tāmsangan tu e nātu, i tu o whaalia wale mwhai e on tau lima ina le whaamsinonga wha tu malo le mata opo. Peitai o whaamautuina le aso e whaangasolo ai, e le masino Februari. O Tala fobia, manuia tele ni aso lo tātu, tino i tiu tele a whenga iai, whasoi foia.